Kutlu olsun taktınız, açılsın ilim baktınız. Ezmene çoğu mayektep Kırgız elge jaktınız. El tandagan sadırım, elingin bilgin kadırın. Yurt tandagan sadırım, yurtungdun bilgin kadırın. Çıragı yok karangı tündör öttü tuğanlar. Yetim bolup yetilip paygambardın sünneti. Men de yetim özkömün paygambardın ümmeti. Köçöde cüdöp çaş tarap, elerip birini övüşet eldi közgülbey. Közüne karap basvasan, taygılganan but sınat. Alkımındı tıyıvasan, bulam kaçı sınat. Жалпы кыргызстандыктарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн дагы биз сонун бир жерге келдик. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле жаңы айыл Восточный деп аталат. Бул жакка мынакей кошуна өлкөбүз Тажикстандан келген кыргыз бир туугандарыбыз дал ушул жакта жайгашкан. Азыркы тапта өзүңүздөр көрүп аткандай, бул жак жаңы конуш. Биз бул жакка 85 жаштагы каландар атаны жаткан келдик. Агай атабыз ушунчалык сонун бир ырларды жазып, өзгөчө биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаровго арнап жазган ырын азыр угуп сиздерге жеткирели деп келдик. Андыктан бизден алсаңыздар дейли. Кандай сиздин сааттарыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah, жакшы. Мынакей ата. Атайын сизди дал ушул балдардын суранышы менен келдик. Алгач сиз экөөбүз таанышалы, үй бүлөңүз менен анан. Мына ичкери келели, анан таанышып, жай отуруп таанышалы. Макул агай. Карынын жагын капка салды мүмкүн, мен жагын капка салып коесуң. Кийин битти да файдасы тиет. Кудай буйрса, келиңиз анда. Onu keneyem bolsun, akılları tereң bolsun. Allahu akbar. Men özüm asli Tacikistan'ın Kırgız'danmın. Şükür bana baldarım bunda kelgen, bana nevrelerim bunda kelmen 5-6 ay olup kaldı şundamın. İki oğul, bir kızım Şiyak'ta, Kırgızistan'da. İki oğul, bir kızım Tacikistan'da. Ben hazır ortalıktamın da. Ananday. Айырмачылык кандай болот ата? Айырмачылык жүз жакшы кызым. Себеп дегенде биздерде жер тарлык кылып калды. Жигитар районунда Кошой айылыдабыз. Бул кыргыз эли үчүн көп мемлекетармын. Себеби дегенде тышкарсан келген кыргыз атууну бардыгын алып тоок палапанны койнуга каткандай бардыгын бизди катып bana bir elik kılıp koydu. Cüda şunun için milyardarçılık bilgilerine maksatım da gidiyorum. Al jakta degen ne menen alектенчү элеңиздер? Bizler endi onda yer az. Kartoşka gittik. Kartoşka menen jegenimiz de şu üstün, içkenimiz de şu üstün, kiyim keçegimiz de şu üstün. Жетишпей kaldı da. Мынакей жакын арада эле болду, андай нерседен Кудай сактасын. Эки мамлекет ортосундагы чыр-чатактарды улам эле болуп атат, ал нерсе жакшы жагынан чечилет деген ойдобуз, Кудай буйрса. Ошондой учурда сиздерге баягы кандайдыр бир зыян келтирип, же болбосо сиздерге тарапка дагы жаман нерселер кылчу эмес беле? Жок, биз жакка эч зыян келтирбейди. Себеп дегенде, олар башка жактан келген. Биздин турган жерибиз Кыргызстан менен Tacikistan өлкөсүнүн ортолугу 12 километр. Кичи Карамуктан Акмойнок дегенге чейин биздин Тажикстан Жергетар районунда, Улуу Карамуктан буягы Кыргызстан. Өлкөнүн ортолугу 12 километр. Бирибизге барып, бирибизге келип каттоо үзүлүп турат да. Анан ата сиз айтып калышты, акындык дагы жайы бар депчи. Ушул тараптан сүйлөшпөйлү. Энди кичине гана бар, энди бираз ашыпка кылып коюп, бирин карган адам дагы не болот. Мен ашу телевизорду көрдүм да азыркы пашаны. Şu анан ойлонуп отуруп атым, ушул адам көп мехнетти, көп жакшы сөздөрдө, көп элге жакшы кайрылды деп, кичине гана немен бар да. Чыгармам бар. Башка дагы ырлар барбы мындай мурда жазгандарда? Мен энди азыр өзүмдөн келген үчүн мындай жазып койгон эмесмин. Карган адам эптеп энди ушу бөгү уят болбойн деп ушунча эптеп жаздым кызым. Анан ошону мүмкүн азыр эми интернеттен өнүп калбадыбы ата?
телефондорду кармап атпайсыздарбы? Анан ошол аркылуу дагы Садыр Жапаровго жөнөтөйүн деген кыялдар болдубу? Садыр Жапаровго жөнөтөм деп жазып койгон ошол жерде. Колга өзүң алып барып бересиң. Башкадан берсем мүмкүн бербей коёттур. Өзүм бармакчы болдум ак үйдүн эшигине. Билбейм ак үй кайсы жерде, кара үй кайсы жерде. Анан колумдан бирөө алып ата берем деп койнуга катып алсам, мен калып калам деп берген эмес анан алып келип коюм. Ошо карады го. Ой парданын аркасынан. Эмне себептен дал ушул ырды жазып калдыңыз ата? Мен бул ырды жазганымдын себеби ушул падыша көп мехнеттерди кылды. Көп жерге кайрылды, элге жакшы сүйлөдү. Анан шуну кысыраты мага жагып калды да. Пейли. Шунун үчүн отуруп алып, эптеп-септеп ушунча жазып койдум. Мурдагылар жаткан эмес беле? Мурдагылар жаккан эмес беле? Мурдагылар жакканы азыр дагы жакшы эмеспи? О жерин айтсам дагы болбой кетет. Айтыңыз да ата дейби. Сиздер аксакалдар айтпаса анан биз айтпасак ким айтат анан? Мүмкүн бул жер натуры болсо мени дагы тепкилеп шунан кууп жүргөнмүсүн деп. Кайра жака кетти. Кайра дагы кетип калды. Жок ата, ар бир адамдын өзүнүн жеке ою бар да, жеке оюңуз боюнча алар деле мындай жакшы нерсе кылып кетиштиби же качып кетти деп эле аларды жаман көрөрсөк болобу? Эми алардын учурунда деле жакшы иштер болгон да. Болгон. Ошон үчүн олорду мен айтпайм, кызым. Айтпайсыз. Жок нерсени айтыштын пайдасы жок да. Аннеки азыркы учурда өлкө башчыбызга биринчи кайсы тармакка көбүрөөк көңүл бурса деп ойлойсуз? Сиз эми бардык нерсени көрүп атасыз да. Биринчи кызым эл менен мамилени жакшы кылыш керек. Биринчиден. Экинчиден, азыр мында мен карап турсам, мамлекет кембагал, эл бай. Шуну илгергилер бардык энди тарам-тараш жеп кеткендер. Олорду биз жеп кетсек, мага таап бер деген кээ болот. Ошон үчүн о жерди айтпайбыз. Анандай. Мен мына кызым 1955-жылы 10-класс бүткөнмүн. Чкалов атындагы орто мектепте. Ana benim okudu bitkönümü ona 61 yıl olup bu. Biz umada Kırgız dilde okamızdı. Şu yaktan mugallimler vargan. Karısı da vardı, yaşı da vardı. Şunda adabiyat okup yatkan da ayettik. Bana mugallim ayetip kaldı. Çüy öğreni deyip. Ana biz böyle ağay bu öğreniniz emne desek köz yetkisiz meykindik dedi. Kün yerden çıkıp kayrak yerge oturatsı biz jomoq aytat depiz. Omur bokuken gülüm kermana kördüm. Hakikaten yerden çıkarttım, kayra yerge oturat. Bu meykinlikte ada kılıp bol boy tükenmeyin. Allah'ım şu için Kırgız'a direkt kinen yer vergen, taza su vergen, taza hava vergen. Bu köp göçüller kılış gerek. Bana karan yani bir eli ol emez. Bütün bana yaş ballar, yaş kızlar, bana bardığı bana Müslüman diye kayıtıp bardığı alim olup işte. Olan Kırız elime Kudanın bergeni. Köp göçü, dastorundur kinen. Nan tolu. Küsegön tamağını yiyersin. Jakbağını yiyersin kızım. Çünkü olup duravadır. 41. yıl uruş başlandı. Şomal'da 16-17 yaştaki bana da yigitleri koludan karmayla alıp ketip kalgan. Men mahallanımda malı göz bilem de 5 yaşlıyım. Şu 10'dan biri ona kelgen. Kalganı yok. O malda o baldardı okugan emestir, mıltı karmagandı bilgen emes, düşmandan kaçtı bilgen emes. Koydu aydaken ayda bardığı elip kalanda. Ondu bittim ben muallim kılıp 55. yılı ondu bittim 56. yılı el ağartı bölümünün başçı çakırı benim muallim kıldı. Muallim kılıp mektepke varganda okuşçular bana küldü. Ağay gelip de dedi çapanı var dedi, çapanı cırtık dedi. Uğurttan çok da kızım ki işte. Bana hazır Allah'ın beri türlü tümen. Birini çeçer hadıma nevrelerimde çetken kimini karap durar esebi yok. Siz 10-чу классы бүтүп эле мугалим болуп калсаңыз, анан өзүңүз деле ошол билим менен балдарга кантип билим берчиңиз эле, тарбия берчиңиз эле? Onu da öte katı okutkан.
Men anam bayağı el ağartı bölümün başçısının ağay bir yere var okuyun desem sana şu oku bulat dedi. Bu okul CT'de vardı muallim kurdu başlangıç klaslara. Bir yıl istedim özümü öte zor ki olmadı okula katıldı. Şu bir tünde kalenderli plan düz. Kendisi pek caz, tavşırma caz. Aytım neyi terele çirip kolat dedim ardı ver baskın. Hadi bana kara otursam şu muhallimde kolunda bir defter var. Mektup kibarata kayra keleti. O malda şu bergen bayağı kalender plan, tavşırma bardığın muhallim ölüp terlap ana mektupke öğretti. Okucudan bergen tavşırmanı sura alattı, kayra tavşırmanı sura alıp kayra tavşırma iyi öğretti. Анан ачарчылыктарда көрдүк деп калдыңыз. Акыркы мындай ачка калган учурда эмнелерди жедиңиздер эле? Biz askırgan uçurda kızım biz yakta yerin tamırı köp. Çükürü var. Kımızlık var. Anam daha yerli bir tamır urov degen var. Şular bilen nime kılıp açarçılıktan çıkıp gittik. Kış bolup kalsaçı? Kış olursa ne kılavuzdan ki bayağıdan zapas alıp koyuyor da. Yenileri bayağı çükürünün başını sığdırıp onu otka kuyukalap canışkandan gün işiden danı çıkart. O dandan birge atalakıl böyleydi. Мынакей азыркы учурда бул жакта сиз балдарыңыз дагы тиги жакта болсо аларды биротоло алып келейин деген ойлоруңуз барбы же алар келишпейбиз дейби? Endi bu yakta akalarin körüp durup ana körüp oturasın ana dasturgon tolu. Onda endi жаңыдай azırakta köp emes, azırak. Yok emes, bar. Onda kıymatçılık olup kaldı da. Onda o nerelerim vardı bana telefonda. Çoğata biz sizi sağındık, kelbeysiz deydi. Ha telefonda. Ben azim oğlum malum bana yol açılsa barayın деп koyuyorum. Ата, мынакей азыр өзүңүз айтып калып телефон аркылуу көрүп сүйлөшүп атабыз деп анан эми илгери деген телефон деген жок, баягы кат жазышып, ушундай нерселер болчу да. Анан алыста такыр көрбөй жүргөн туугандар менен кантип байланышчу элеңиздер? Мисалы үчүн жолуга турган болуп калсаңыздар да бир жерден. Onu жаңыда piyada, jö. Kay at tapsan at menен бар жолук аттык да. Mana men şu telefondu kızım hop 54-yılı mektepte şu lektorlar etkendi. Manandaydan telefonlar var, alar bular dışarı çıkacak KGB'nin kolunda değişti. Onun keyin dedi dışarı çıkart, onun keyingisi çıkart. Bana 66 yıl ilgili söz bu. Onun keyingisi çıkart, birinci görüp söyleşiyorsun dedi bana kişi kaldı. Oku bersen katımdı, aydan ayın atama ketmeyen kuyruk koy soyup kalandar koygun atımdı. Allah'ım kalandar oldum sen için, havarın gelsin men için. Allah'ım duana oldum sen için, duanız gelsin men için. Karasam ömür ketiptir, 85'e jetiptir. Butumdan kuvat ketiptir, belimden kuvat ketiptir, çilimen ovat jetiptir. Aydan ayın atama, zar oldum senin patana. Aydan ayın eneme, uğul kızın toy kılvay jetmey kaldın temene. Yetim bolup jetiliyor kıyın iken tuğandar. Birde açka birde tok kündör öttü tuğandar. Çırağı yok karangı tündör öttü tuğandar. Yetim bolup jetiliyor paygambardın sünneti. Men de jetim öskümün paygambardın ümmeti. Oğuzdan dişim ketiptir, koldan işim ketiptir. Aksam aldı caman dep çöptü kaydan tavayın. Arzudun yörü caman dep köptü kaydan tavayın. Mayda çadı caman dep etti kaydan tavayın. Çeçen derdi caman dep kepti kaydan tavayın. Argım aksı caman dep buğdandı kaydan tavayın. Ağa indi caman dep tuğandı kaydan tavayın. Ağargan karda köp yürsün, közün bir gün karıgat. Ağa inden çer yürsün, köngülün bir gün tarıgat. Tuğanıga batmagan düşmanıga jalınat. Bolğus jaman aramza bolumsuz işkem alınat. Kiyingisini oylaboy kişinin könün kaltırat.
Bulut kesse asmandan gün açılıp cilt eter. Acalim jetip küm bitse kayran başım şılk eter деген eкен. Насыга. Ушундай сонун бир ырсаттарына өзүңүздүн өмүр баяныңызды кошуп коюпсуз. Анан ата, мынакей айтып калдыңыз, тоюбузду көрбөй, чайыбызды ичпей деп, атаңыздан канча жашыңызда калдыңыз? Atamdan 3 yaş kalgamın. Enemden 17 yaşta kalgamın. Сиздерди ким багып чоңойтtu? Кандай учурлар болду? O malda akam bağıp çoğuyttu da. Akam bağıp çoğuytup, bana üylü yalıklı şükür bana al 4 oğul, 2 kızın atasımın. Şükür bana gelinlerin atasımın, nevrelerin atasımın. Şimdi aytıversin, abi 20 çaklı nevrem var. Allah'a şükür. Abi 2 de çevrem var. Ha şuların ömrünü Allah'dan sorab, şuların çayını içip oturam, hizmetlerini görüp oturam. Allah'a beysep şükür kızlarım. Мисалы үчүн ата сиздер кошуна өлкөбүз Тажикстанда, ошол тарапта жүргөндө көбүн эсе кимдер менен баягы куда болуп, же кыз берип, кыз алганда да ошол тажик кыздарды да алган учурлар болду беле? Tacik kız alganım çoğun gelinim teziklerden indi. Kırgız menen tezik tuğru kelbeytken kızım. Bayağı kuyovunu taşladı da çıkıp ketip kaldı. Şükür bana bu gelinlerim Kırgız, Kırgız'a Kırgız yaxşı oladı ki. Hani endi Allah Taalam Kırgız eliga kutlu olsun hazırgı padişah. Şunun için ben oyak bir yağın karab durup kişine gana bilegim var da berip koyuyorsun sizlerge. Kutlu olsun taktınız. Açılsın ilim baktınız. Ezmeni çoğu mayek dep Kırgız elge jaktınız. El tandagan sadırım, elingin bilgin kadırın. Yurt tandagan sadırım, yurtungdun bilgin kadırın. Endi inim beriңди beken baylaңыз. Tuğruluk yoldan kalbaңыз. Egerde işlemdeseniz akıllı adam tandaңыз. Mekendi suyu uymandan, sabırlıklı İslam'dan. Kırgızga kenen yer vergen, tunuksu menen kem vergen, kazıp algın keningdi, bayıtkın Kırgız elingdi. Allah'ım bana yollarını şidir kılsın, Yolda hocaya kızır olsun. Ben endi sadece özün körgön emesin, ekranda gana körgöndüm. Ekranda gördüm ben sizdi. Tanı varsız siz bizdi. Men Cergetal Turgun'u, siz Kırgız'ın bulbulu. Tilingde taktap sayray ver. Kırgız elin bayıtıp, kuyruk boğur çaynay ver. Patasını mı aytayım mı? Bana kişine kanaya pata verip koyayım ha. Dastorxonun kenen bolsun, akılın tereng bolsun. Dastorxon tolun nam bolsun, çınıda dağı bal bolsun. Allah Teala ömrüne baraka versin. Yolun şidir olsun, cüloğunda koca kızır olsun. Davlatın ziyada olsun, düşmanın piyada olsun. Davlatın baştan ketmesin, şeytanlar artığından kovup gitmesin. Aksakal vergen akbata, batağını vergen 85 yaştaki kalandar ata. Сіздерден дал ошол белеңизди жеткирип берүүгө себепкер болгонуңузга аябай сүйүнүп атабыз ата. Бар болуңуз дагы да болсо көп жашаңыз. Буюрса 100дөн ашканда дагы келип дал ушундай сиз менен отуруп. 100гече чеме албайт. Hani endi muncha kel turanıp kaldın kızım. Bizde mana şükür oğlumuz var, kızımız var, köp ata-enelerin kevini olgan jigitler var. Şular kişine gana aytıp koyun. Ата, азыркы жаштарга өзүңүздүн насаатыңызды. Насаат эсебиде бул. Келиңиз. Elimde adat hıyladan, el yurtun jakşı sıylagan. Kebirok bol akılsız baldar var. Hatasını kadır kılvagan. Enege jaman söz aytıp farzantık yolun bulvagan. Akılsız bizde baldar var. Akılga tunuk tez girvey. Akıldı aytkan söz dilvey. Köçöde gidip çaş tarap, elerip birini övüşet eldi köz gilvey. Dımakta bize baldar var. Köçöde жүрse kaykalap dımağınçı dep durat. Anda tırdan tigilgen tumağınçı dep durat. Kara kasın, dakasın kayra komşunat. Nasihat aytam sizlerge, kulak salın bizlerge, baldarga aytmışsam ha.
közüne karap basmasan taygılgandan but sınat. Alkımındı tıyıvasan bulamık kaçış sınat деген екен. Массага. Ата ушунда сонун бир ырсаптары чындыгында талантыңыз бар экен ата. Тааныш жок эле ушу калып калган окшойсуз, Тааныш жок эле калып калган окшойсуз. Men bunu özüm tanış yok kamana ayaş falan çakırıp kaldı. Мынакей. Биз буюрса дагы да болсо талантыңызды көрсөткөнгө аракет жасайбыз. Ата, мында кыздарга, айымдарга арнагандарлар жок беле? Endi olaz aytıp olmaz kızım. Yaşlılıkta ol başka. Olsa tolu. Yaşlılıkta tolu onu ben aytmayayım, aytalmayayım. Антип жүзгө чыкпайм деп, жүзгө жетпей калам дебеңиз. Жүздөн ашыңыз. Onu Allah'ım bilir. Ооба, Кудай буюрса эң башкысы ден соолукта болуңуз. Сиздин батаңыз менен биз дагы Özüne de den solukta ola. Allah Teala özüne layık cuf versin. Allah'ım cuf vergene ki bana soluk oğul versin. Atenesine buğum versin. Soliha kız versin. Akıl estü tüz versin. Betleri kandı olsun. Özleri imandı olsun. Kelininde ait oturam. Ana kızım, Kızıl köyüne kiyip yürgün. Ana kız baldarın suyup yürgün. Barkıt köyüne kiyip yürgün. Baldarındı suyup yürgün. Lakin Adlas köyüne kiyip yürgün. Aten engde avuşkandı suyup yürgün. Allah.